Top G ashefo me Sunsum Mu akwaba edeva Sunsum Mu Nsem eso afei na o gusu a wo hya anase afei na wo hu se Sunsum Mu Nsem na afei na wonya bi hya mesrew ye di kan twetwetwe bi kɔ ne kokɔhye ene mi amadi dwumadi mi bedi dwumadi ho chia me edi ameje so eye ma me ya sikapa na me kai o say Top G multimedia ene ekukuru Sunsum Mu Nsem ya asoyasene ebi ana ope photo shoot ana say ope say ye wed ye betwa wedding ma obi ewu ana apenka ye ye bitimi aba betwa ama bibia efa social media ho bia ye to ye bo ase na ye ama ankasa say ope ye twa kon ye wo encrying odoko official town eho na ye wo akwada akora obekere Top G multimedia ye building no nice to say me producer na wa chero na wa ba na oni yen ababenya ingita hudi kama o share ye TV na se abemu say ye numbers no e twegu wo fa na frɛ yen na ye ne wo eni dwuma kama ene onipa amene ne ba betoa enkomo no so no as usual nana me ma wakwa aba emze odi ba kono na ankra mo masana ko fa ne tentem ene na ankra ena mene ne wo fidue mu ha ya ba betwetwe enkomo na mesanso ma wakwa aba me gidi se apomu ye abusua nyina ho ye ye da obo ade no asise ode adom asanso adom ye bi last week na ye kono na ye ka bibi se na o hwe camera nim ne se wo obi a pesa wo chia no na ye nhye dwumadi na se ye fashion designer na mi chia wo mo amepama ade ma wo mu wo ye fashion designer na ade asie me amepama African bags. Oh really so bu beti me dwudwa me style correct mi chia burufu nyina mi chia cape kwesifuso nyina okay omo hye mentare ene me bags ne ade wo omo de ye ndwuma nyina mi chia obi. Okay. Nana ye das ya twa enkomo no so last week no ye dru baby a obra no ewura nsuo mu no eho ene ye dru ye nti twa so ne yemfa na de no eho no bo ne tofama ye kakra na yemfa na de no so antwa so na okọ nsuo ni mo no onya 2 hours nyina na me wo so ade no mi ref say na ya different we unsa akonfo ba we na omo so dade bi o so dade bi nana me ba o me say last week no na o ka bibi say ne bra no obi be hu no a wo free nsuom a obaye but obaye na wo sa akono ana ne bra no ekokogja no e wo nsuo na no na wo one ne bra ne nyina ne di kan one ne bra ne nyina ne wura nsuo ni mu enti na wo ho a o wo so akasa no ana akasa no enti ene eho ena ye de chance ye free enti no chese u ba bedi ya chi ya se de be ya wonyira enti na mabo ne tofa ama usana na me sure to aso mame enti be 2 hours na o mai na me bis enti wo bae no na bisa ne se we no na nsuo mu keke na udu wo de 2 hours akwa abai no se hwe eti se na wo free ebri na wo ko Cape Coast then ya kwa na wodru baby a ne ne wo ho baby a ne wan sana obekọ akoto open no ewo I say kuro kese okay eho ne asase so he fa ne ewo e fesen ha be wo kwa unhu nsuo bia okay ti ewo mu ana omo ye we se obaye no bisa ne se ne ho den ne wo no se ase hwe aho efu na nko no nko onyanke ho no tena mse hwe ogotena na we kebugo sade ne eno ina no onhwa ama ti oba na one papa ne kasa se wo se onbeye oba ne ho ade ono wa asase no onko nsuo ni munko ye oba ne ho ade how possible because say wa befa ma one na wo nipa ewo asase yesu nti sade a se obeye amane ama no na waye den
Odinako na wakwakuchia ne maame no. Na maame ntina si. Nti sana oka no na me so eyeme na se de eyeme na no. Nti ochire mu se 3 weeks time. Sa time no ni 3 weeks. One ne beko. Okay. The 3 weeks no. Oboa ne ho fa ne ntoma. Ofa ne ntoma fa ne kente ne ade a ene flowers spray. Ne ade no se spray don just spray. Na ho na spray papa no wo. Kente no so ho na papa ne ye de ewo. Just say. Ti me mo fa hwe nko. Okay. No so wan fa hwe anko nso ya ho no okwa ontumi ye den ensamba. Ti eso ofa gbiribi a ho bi wo ho a ohun ne de no problem say we na eso de ba we mean ti say bi a phone. Okay. Me fa ne say ade am kete we na ade kwa e say eno bi wo ho de da but ente say na waye wa are different nti wo kwa eno na wo de be share gira say we na me de ba ye na se eho no anso mi misa se wo kɔ no wanfa bibia ankwa na je se ne mmae no ebeye den na je se wo kɔ ka wo mo ho na ade na ba ni trimu a onu siege na yese wone na wo asase so ntia se okochia na maame te se bia ma be fa wan se nkochia o maame na se me kom wa busuafo. Okay. Ti enum no okoye 3 weeks no do ye no okoye nyina na me so me pese me ne ekọ so nti still na me wo be kwa sata na menya be ye 30 years 5 years ni. Okay. Ti me na still na wo kọ no dia obekọ no na so me so ya na no dia o kire time a okwa o de beba nti okọ ya no wujaye mi jaye na time ni do ye no yen ye kofi be ye na de chi awoma chen te se bia time ye call ho no na 5 am the same 5 am na so samba. Okay. Na be ye time no bro so awoma e se waka. Okay. Ti nkwa na okoye ne oba no pene koye ba ye nua ne de wanko bi. Okay. Because now I come what did that. They say in case of okawa ono betuma kona wakaje nze ne dish ne ono. Ti wotua no asa no oye. Nti afi wakwaye biribi ewi. Sa time no so wo ba no. Nneoma de koye no. Enye the same nneoma no ode ba yo. Ode foforo ne ba. Foforo no de ba yo wo ba. Ogita emu nneoma wo de ba yo bebre. But he medium slow ti manjibi. Okay. Wana na mnisa mejea ewo mesengenya mine won benya ngita hundi bi sa time na mo 28 years. 28 years. Oh, so time now you're very young. Yeah, 28 years. As a young guy. At that time dia yana na ope wa asase so. Me mpese me hu ade bia sana obi ka meje chinye. Nti wa chinye gie enkwenti na de sa anoma nya no so ebaye. Oh, yes. Because we obi a pitch in je dia obi hu nyoma yesem. Okay. Ano kan also for it on command so ye na anka ene to so you dey ya oni so we she e Sunsum Mu Nsem nana entinsi ene ye nsem bisa mienu miense bi so ene de ebebo ne tofasa na chese e de nyina akogu empese e be se wo mre bebre ebra wo sumani ade a wo kogigi bi kan ho na wo sa kom komfo ka motia kan ho motia dodo se motia na me wo mienu pena na akom na mo mienu na mienu no kura na ya de ketu sa because tuntum na fita. Okay. Tuntum no na ne we no ne bodua no ente se bodua na ya yekita no ne bodua no dade bie die ni ne ho ye ti se mamutin ba ye tenten a aboboa no se
or they have buy him. But she knew I'll be kitem. You were so when you musa. What the same home. Okay. Maybe I the best saying Fitana na say tuntum no. I know what they if tuntum ne be katen him. Nti uta ko obi a wakọ abosum dem da no. Obi say baby wa wode ade black akata bi wa wode red, bi wa wode white akata. Na nu nya ne he. Eno de ebi wo ha mekoje. Ukoje mienu no ukoje mi. Mekoje baako fitaa no. De na ewo me ho deda. Ba tuntum na mekoje. Tuntum ne de ukoje. Okay. I didn't think na wo ko motia na we decide say mekwa akwaji bia ka ade wo fitaa na nya na. Afei unse se ebanes ana ese wonya tumi a eyedin. Okay, but then ya beba ho fitaa no de na no. Fitaa no ya de bia because na bete abanka krakra. Me ye nyoma bia eno so ka ho na me de ye. Eboa abosum no. E ma eboa suman no ma me de ye. We na tuntum no eno so edibone. Tuntum ye say what chere ye mu say edibone. Tuntum bia anye. Edibone. Se tuntum no be ka ho ya. Ena wade a wo ye no. Ebe okay. So tuntum ni fitaa no mo ye o ma adwen se o mo be ko bankuro mu no mo ne o ontumi ofuro yi a onfuro yi. Okay. Mra be frɛ obeye fitaa ho ade no nye tuntum ade. Okay. Okay. Let me be say tuntum no na o ma wodi shimska wo hwem obi sikada. We no tuntum no de ebe say memu. Ebe say o de ne ba tuntum. Ebe ma me pensa. Na me nom metese me nom jot ne ade. Because of one no nti. Because o be fra bi wa odinsa ebi go bi wa ubetwe jota ama no akopem time obeba no pe powder o pe spray ne ade but fitaa ne de ono pe bisipe pete kolan we no akolan you no eno pe and the spray by that time some years when I'm so me asthmatic patient and this is how asthmatic patient but they say they me nya drum eko oh yeah the nyamias niana minim drum I didn't me normal ndru na no be we asthmatic patients dey ti o twen we ya wo no wo twen wo twen de amon no wo twen de amon no nti wo de anya o hwe ya semuni se bia eba omu a wo de ya de ni wi a ansa na wa realize say wo de ye no kwa ansa na obeti se wa bre but se ewo so no ade bia ba wo utwa ho pa wo. Okay. Utwa wa unza ho ntwa but we say wa mark na enyo hwe aji say wo free mu eko na wo try say utwa ho de a ho betwa wa betina wo mu ama wa ye bibia wanu ho da ebi mu te say den this is ebe omu a on na te say bia ukita ade metuma de nyansa kwan age ade ewe ba efiri me mu pe na afi ho ye momobo ana se me de bibi metuma age wade but echiri na afi ho ye momobo wa ma wo epra wo bida omo wadi obi ewuda no entokwa se ba omu na oni obi ku ntokwa betum de ade abo no but je nipa ne da ho wie na afi wan se me pro bio ma pa obi trimu fitire ne ha bepem ne ada aden ade anko na ye free me free abonten ameba okay na me rent woni pa ne fie nti me rent woni fie no na me madam fu be ma baako na me ne na ekofie nti me do fie wa pe no say send wo nhye dem na waka chem so obey me say na de bia wo wodem nti na mentumi nya wade send de wapue ti madam fu baako fa dua papa de na adwen ye papa cho fa dua so de bo madam fu no na me ka che madam fu so fa dua no fa dua bi na emu ebubu ti odi dua no bo madam fu dua na ebubu ye
but me so me fa a woman na ba me mu ti me de born it mu wie na efiri mu na me nse odi nti e ka se nko wu kura wa to fam a the team white no epie nti na me expect a number and my friend say before no my reporting no police station da say osi onyame a obekum me nti me so me yeden this me kajen say dua no de ba be bo me no na me je na me de bo oh the self defense because ono na dwen here papa so say mentam ne ko hospital okay the mentam ne ko na wo kopam here we treat no fine and what the befi eno ne ade am ye ya no no pa ho na me mpamuja okay usuma ne ade no no mpamuja okay o mama wa ye bibia we ni age ho pen oh ne de me do program asia na me jota it me the tie down wait a minute just in tie down the tie down okay na jota no ano no e so still na we ni age na nkrofo it is a wo bo me dey oboje so to me Sunday jota na san tare ano bia oja no e de no me san be tare me no so e san de na oboje so na mtie so na me san me de tare a kopem tama e be yatinti okay nti eno so fa eno kwa ni ade a and I say that time so na me sa nti me sa nkrofo etumi be twa me ho hia but efiri me mu pe na me hu asa na me sa me bi oh I was for e twa ya usima akwaje ya boyfriend nkrata ba ever tell sorry it's personal abusan for Sunsum Mu Nsem juma dia oni gisa wo hwe Sunsum Mu Nsem e wo wiase anunti ya aka me ho abrani abri nyina abri bia be nse ye the next episode ababia no waso mu kua no wati bi na wodi bi aye futu ene me ne nana ankra ene eto adwuma die ne so na me kan mo se top G multimedia ye de ye bie yepono ato ho ama obi biara se obeba abeka ye ho ana empo se usu wo da debi na wo baabi na woti bia bia na wo hwa na emmoa obi mu na Nyankopon ede ne nsa ato so na bia pese obi etsin wasem na wo fa na ode bobra na ode sesafri na kwambone ho dia ye bia yepono ato ho ama wo se ubetimi afa number na etwegu awo TV na sesa no na afei mene wo abenya empu nimpu ba bia wo bia so ubetimi afre yebetutu anamon na ya ba na yeni wasi nkonya se yeni wo edi abrabom nkomo mienu miense bi na ya febi na ele atu ekotodwom di abobra nana misanso ema wakwaba wodi oye minnem nana ankra nana misanso ma wakwaba nana yeto aso ewo ahwehwe ye ka hwehwa ahwehwe niwa bi a ye fa ye hwe ye hungum ehun ade bia hungum mu so nya ade pa ade nsene sen honti te say nsuo unse utumi hwe nsuo mu a ubehu ai na say o asen nsuo di akosi adwan na mehu me hu ma azam di ko dwale nsuo no o free sele mi ko buye ana ndi ko bia buye no o me ne o asemo obe sakra ni eje adwan yo bebere we say that time dey na minware o na ada na unware because mpade obi so be hu me wo ti ahwehwe de sa ahwehwe kra bo dem na o beda na wankata so a obi tumi hu fam beba ahwehwe wo dem mene o ka say ma ya ahwehwe kakraka Goliath edisi ma mo so na mo pa ahwehwe ya pepa mo wie na mo
musese mu eni abena bella age na wo danda no mo onya daji dwale wie no apogina hwehwe ya mo san twa picture kura san fa bo ahwehwe ni ni dwuma wodi ya no ahwehwe very dangerous na ura visa ahwehwe mbiri bi atwam ahwehwe na broni o ma edibifu hu wo hu wie ya odi nyansa kwanje abrofo ne odi je edibifu ne o ma bebere na sa hwe ye niema ti o hwe o de ahwehwe da bebe me fa ahwehwe na me de a kire wade be se me frɛ wo kra me frɛ me srɛ me de ahwehwe to fem okay ma bolding osimesi me frɛ 3 times bro 3 times no so womba 3 okay I don't know bibia say 3 no na say anye we ya me frɛ 7 times 7 times say over 3 no wamba na je say me to aso frɛ 7 times pa 7 times no womba na je say womba nti na say me pɛ kwan foforo me de be frɛ wo ana say me pɛ say me monitor wa kwan I don't know sa numbers no 3 and 7 na mo use no Sunsum Mu numbers we say mo kwa sorry at times boni to pay first one pay second one pay third one no chaso when we chaso almost one into as say Sunsum no ono so di twa ne mu okay and also say me boni to pay ya boni to pay bonsem obo pa 3 na once na wa count na to so anya wa me kire wa de wa abusum dem anka wa ga se buyo na mu ada na me bie me na je se Sunsum ni nya kwan enye adwuma da first wo ba ma ga se you na okay ene me can't to so okay say uko baby na on pese Sunsum de we adwuma kan na nto so ete na obi hwe wa hwehwe mu hu nita me kire no obi hwe wa hwehwe mu because ahwehwe mu obi oni na hu na wa hwew ete se me hwehwe wa me monitor wa hwehwe ni me de to fam na me de haban egu ase sana ma boarding 3 times ana na manya bibia ahwe na mu yusu se ete se na odi nsu egu krem na odi nsu egu mu na wo hwem se nkansa ne nsori bebrebe omoye wode kire so kankan se obi awiade na wode a kire so na wa yesi na wo hwe nanka obi tuma ka je so oyi no fa okay ti ahwehwe de ukoda nkafa adekata wa hwehwe ni usa ahwehwe mmiri bi se apra na abo etumisi ahwehwe me mankasa me baby me small boy bi me first born wo no nanka apra na abekuno ti boy ye pe na me de ahwehwe kire ni ti pai mu tu ada nanka obeku apada no se ne je se wanye bi ana wufumye ana wo no na nye se nka me wo na me Sunsum bi yoba onu so pel na le no ameka nchire Sunsum odi ze Sunsum ba ka chire na nka Sunsum bi tumi ware bi no a nkrofo ni mpo se Sunsum bi aware o onu se bi no ma wo Sunsum dabi na bade no wo so o timi wo Sunsum mu sama ya wo Sunsum no be ma no da se be wo se wo na de na sebe o de bia nkrofo so dan na obema nene da no on da and reflecting but wow and reflective spiritual physically but Sunsum wow ese ne woni ama nyina na be say yo nti ubonse wo hwa na o ye adwuma na o adwuma ase wo hwa unye sika taska na wo de wonsa omoji ana so omoye ne omoji say sanse wo oba wonhwe oba beba nipa no wo nim physical say wow nti ebeye den na wa hwe sa akwada no nti wo nim nti na mka say Sunsum
ade esi wo sunsum obi wo ze sunsum ade bi esi wo honam ani oboa ne wo sunsum ensi wo honam ani ensi wo honam ani ne wo honam ani ne se bia obi ama o yade wo sunsum ene de eba honam ani a obenya yare foforo ma doctor enya bibiaka okay bia unzo bi wa na sunsum omo agene ne half obeka se wenya stroke obi wa okobo obi dua na omo aboni dua wo ne wabodua se ne half side and say nti sunsum wo honam ani no nse obenya stroke nti sana se wo ne oba obema da wo sunsum mu a wama wawo wo asa wo sika na wo nya no bo se wo sika wo ni ade na ba ne den na obi enenam ne baby na intina me kire se bia ntare a wo hye okay it says I am bandi sa black inti power ne ade a ne sa ring a yehye ne ade bi wa onim ne kire but me bisa obi ware no hye o kawade a ende asem bia ni hu aha na ade na nipa no so onim ne ono so wakoye fa ne se me ne obi foforo kwotena ya no so wo sunsum bi o ni obi kwotena ya o paje se fa ne se me metu me ne obi akwotena o sunsum bi na we me ne no intema ate eti ye wugidi se sunsum mo no me ne intema ate ana mente ase nti se me ba na ma be fa wo se me ne ma be ye ho ade wa sharing kai se me ne obi foforo so kwotena ye wo so wo ne obi foforo kwotena ye Necessary. Uno bitna ye no sunsum ewo sebe ennamu no unnim nsem akan ewo nnamu ne say ye gi ani ya rere ye ho ti ede nsem pi na ede ba na say wo kire mu a ennamu nhia kra no ye ngano kase bia ye ka wo mu oh say ne wan ka hwe baby I'm joining oh me wo de mi jawo me wu Jesus jawo be kumi opa uja me awu anasa wo minya oda okay nanso no mejan so no mejan nase mo amu sheda kofa anasa se no ne te wo wa dwene se wo ya ade bia ye we no anya ne sa nti esa wo ho a uma wani da ho ma wani na kwan ba so no obi be ma nani ada ho te se bia nya ade bia no wofa okay esa wani da ho na se mpai mun mpai esi wade nyina I will suffer mpai esi wade nyina me cry aho but over e dey taso apart from mirror ani insuo no I walk ram no hu obutimi hu obi wo baby to say if I say to me who say as me see be di me bone na wa twim se nia ewe ni so na e de kodai okay tete se bia reverend wo wi se reverend se ono so se on family there on family on fence ti o e de hu se obi ba be ye obi se ni na bisa te ye yan kwan no a eba ne sa no se o be hwe mirror ni mu mirror no so yenye sa mirror na ebo dan no yenye de na wodi dua dia mirror na wodi dua no se ebi ni obi no go fiem kwa me wa ko fa to atwe o to chira unim eno na de ntina ato ache na me ntu nchire za sidem we eden ne ma beti na sa ne a mba mo maye na mo de abo ho no o refi se dua da bi sisi o mo de se TNG se POPO se na usa at times okra se mo ya dua bi wo wardrobe ya de she wardrobe still dua ni ho dua wo ho to kwada na wakata so okay ne odia ne mpaebo because akwan bebira wona nti onyina se mpaebo nka we a because obi wa wonya ne hwe enyo bia why ne biribi na otumi ya wade me okay obi wa otumi wa wase ge kura ne mpaebo ya kura ase na me fe na me de bi na de ya wa kunimu okay ana se
we wa besra wa de wa man okono so say we no mo kura mo kan na ya we ya wa ye nyeska o kan hu binti na ye wa ye nyeska en say mfa ne say oba tan fa ne say bia obi kita crutches na wa ba na wa be slow ska anya me ni bidi a me manako but me o de ale say bia me ni bi but won ka say mo kura mo jiska na mo de ko to washeda aye ho sebi obi ana adwenye ama obi abeka wa mo aye ni bibi da ende wo oye bida ende wo oye bida and I say ewo okay then I would ni pam na wo pene dada ana say tina ye ka say ni pam no asem okay nti na wo pene dada say bia unse woton nipa how possible unse woton nipa ye timi ton wo bi ton wo bi mo bi sen hunti bi wa wonam we bia wonim say obi time wo but no obi so akobọ ho pause abebe monyeska monfanya niama ensem fata okutueska te mon sana wetueska bon sikana oje ne bia 20 pesos bia 10 pesos 20 pesos no spiritual world no esombo ana 10 pesos says I woni sika kese they said 100 cedi 200 cedi ni aden woni omuni mu WhatsApp crowd te coins ntina ukoto say unze ya obi wa woyi musu ya or the coins na wasesa no bibiri 10 pesos 20 pesos te yense unya sika crowd of me yense ufa aden sem de mehuska na yenka no kra wakwa ko hu o last we are similar we need ska bia no wakwa ko hu 40 cedis wo fe mo de fa no 40 cedis over paper then say na se coins na se coins or the coins no ma coins no say they say at times am fra what enya coins wo fam ni ade bia wo de ko musu wo se ka first nka be musu na kora na pada gum na wo de se coins se di anyway ni ade bi aje ni be same ni but se ente sa se omunyansa se wakoye no na wa start ya pete coins ni 50 kwa no so we say we go 20 pesos we go 50 pesos we go 10 pesos afa usweni eje odi kutunsu ni panu musuo na beba wo so ana sete pepe bia wo fa no so bia wo te say we intentene hunu bi bia wo mo mpa bia fama ba ko na ba ko na de akoto police am say anu ama mpa ibo mu ayedin why ntira me se bia de mpa ibo okay wonam kran utumi bo mpa ibo tim erade akwan am fesu erade menyen kunim de mam na wonim ne obi nso ya wahyehyɛ wato dawa no dawa say won dawa de di nam no first bitumi de dawa to kwan mu na achi obi eno achi na we ende wo twen awo say ma na tu be first no bitumi de to obetwen hwin so mu o twi ne huhum ana ni so ye betwen te say bia me na otu we ye betuma atwen na ma na se bibia so mu ana asesen na say eso biribim okay na say wo twen awoma na mba na bibi kitem yeah ti Sunsum Mu Nsem de bebri wako afterworld me share spiritual world unyaya enka obeka ho da ko be bi da ai ho kane ni ho mi hu hwe nipa na mi hu won no won te se yen won kasa wo kan so mente no na papa na reverend no ne osofu pen ba ko na nam na me catch there won say imbribi me ko be say reverend be kaya imbribi me ko be na me hu nipa no wo honam te say yen hu but wo ya tenten ebi wo wa hu say bia ne ha ni ho ne ha si oni nam wo ne ho ne ha ni ho ne ha say wo hu nipa no but ne ha si ni ho bi wa ne ha nyina ni ho na ni ba akope yewu obesra na onsere obasre
Because you are was a woman and it to you. Bound and 9. So I saw little. Or she gents and no such a Ubebo. Anna, you are to my boom. One cassa work and mint it. Na just say afterward no. Spiritual world no. Mama can say spiritual world no. Your war. Your war. Different. Tofu. Say one hour obi owu ye anya ne time. Anya ne pe. Okay. Obi wa abi nso obi wa na body a prophet. Na and was it training saying? So honestly I no living it. Okay. Because one want to say bisa ubisa as often bebre say wo bompa ya wo hu say nipa obi hu na de foforo you are hu say bia nase nam fish you na the sure nipa. Sorry. I was over question no cratra you try ho na makwa di short hot tea kakraba. I was on for my Sunsum Mu Nsem and some day I just ho me say mrekra yet also. Papa na me can bibi afterward spiritual world no. Me say wako baby ama wo no. Oni nipa ne bompu no oyam hyew. Ah unya ya na nka wanko ho bi. Na nka obi me ho bi. Na obi ha na abodwe twi fam there. Unya nka be ho ne bi. Na bi o. Obi ha ne tu ni wo unya nka be ho ne bi. Ne ho no me mpetemu mi sa wo koye de wo. Se de upetu mi. Se na ade no so se wo do be ko bi wa wo ha be fi ho na ni pem. Asa wakoti bia fufu. Okay, inti se uti wo ya uti mi free ni pem no wakoti bia fufu. O in pesa obe kire mum. Ana uti ana say bia u free wo ho na wokọ. Se bia utumi wo. Yamfa ne se bia wo dem. Na wo kwoti bia okọ we fufuru mu a. Be free wo na ni pem. Okay. Bi wa menkwa na be shedem. Eno sa no wo kono wo be lock wo dan. Okay. Na tese bia 2 days bia 1 day me. Jenny bi wo wa wa. Ti ti me be kwa bi wa obebo dem a wo ntemenka. Like say oko. Okay. Na bizu a aban bia odware. Asa wo to be free mu. Okay, me da see. Em say they go wie kra. Maybe say say utimi frɛ obi sunsum e de hyade mu. Emfa ne say dua a masen ne say oba. Ma chechire ma fe dua say dua ni. Okay. Na pesa me chechire wa me boarding pen minsa. Na me de guso. Na ma start dia ahoma tuntum. Dia chechire wo osimesi say me chechire wo. Ni America nkwa na be. I say me odi wo obedi wo brasem so. Na fe they say me hwe wo ha me na me di pin. Bese upra wo te say bia okoma ya na me di pin na wo okoma. Wo ende okoma be ya. Na me mia. Why you be sad? Dia na nipa na ye wo. Obi no ani obi pray assassin. Assassin. Land. Okay. Ane ne pray no ade ne brem. Nti ode ne baye na me chechire no ma no. Na me ma no se onko. No kwa nipa ne nan no ontumi pon fan ye de. Ontumi vezi assassin. Na be wo na nan. Ti obubu ni go. Sa time ne humobro ni umu. Ne de ekọ mu a woni humobro. Okay. Apart from the anu timi twi obi sunsum hye bibi mu. Bibi a bottle. Na yakata so. Okay. Bottle na te se na para, mo fra para bottle. Enu nko a.
It is a bottle. Okay. And I say open the case here. You are a dinsu. You are the gum. You go so now when you are. It is a matches. Papa matches. Canada too. Can wash a shin. Hey. Nancy, no, the gum. No, by any day. I said, when you are. Once I will be there so much as in it. Yeah, who made it? Unya be wuni ade. And I will share from Han. Hey. Na wa ye niama. No. San areas net. San areas net. Ti Sunsum Mu de. Yeah, Sunsum Mu Nsem ni agro. Easy. I was out for quite sensitive ewie wa bobo ando. Hey. My bottle. This goes to the young ones, the youth especially. Yeah, pray wa brabomu. Yeah, ya swa ye mbeti. Yeah, sebi money mu ayemu ade na obi kan ya. Na ye kasa training nipa ne basa. Yeah, ye ntade shim. Oh gosh. Me da me production team amobo me eso masene ase na me kai mo so say ebrihanom open fashion designer papa dia 229 efabra nana edin ben na Swag City Fashion say ye style bia na opa African bags pam bags, just imagine empabo nyina obeji dwawo ama wankasa osikuro ma wa show wa because say my guy my babe ankasa inti Swag City Fashion ope o mechira kwan ya omo ebri obetimi afra omo number be so 059 okay 059 41 42 161 na ode woni ema bia aba sisi a wontesa sane ne wote no inti fan she utirimu se obe yo bibi da bi sisi a obo ade nyankopon e de ne nsa ato ne so sisi a wokwa asori sane na ye ka no kwa asori ofra Briton ene kwa asori e wo Ashioma State right na me da wasese me to nsa frɛ wo wo ampuputi obeka me ho Reverend Albert Echampon medasi na afi so na the show boy so e ka me ho na edi dwumedi ni nyina ebrel da se na ye besan so hia edi ameje so e ma me ya sikapa adie pena